Kauban nga vlogger sikat kay niyo. Kinsa man ni si Kinsa ngalan mo, Boy Tapang? Ay, dili. Kinsa di ka? Si Unsa Juni Tapang. unsay ngalan nimo? Juni. Nya kinsa imong uyab ron? Wala. Hindi naman daw kay uyab sa nagbalaw. Wala. Tong gipainom-inom nimo ba? Wala. Kinsa mo tugod? Wala eh. Wala ko. Dili, unsay ngalan nato? Dili. Wala ko kailato. Raquel, dili Raquel. Dili. Kani. Unsa man ning shout out sa daan? Kinsa may shout out nimo? Ha? Ah, sige ging shout out. Si Daiging. Gingging, oge. Oh, Sige. Kanang usa kay kana. wala. Kana ba? Maribel. Ah, Na shout out ba? Shout out Maribel. Ina. RR. Kinsa mo gibay nga kanang nasakitan gyud ka maisaw na? Oh my God! Dili ba ning ang hatag ko glow? Wala. Unsay sungdanan? Wala naman to. Wala. Unsay sungdanan? Kanang kloro ba? Unsay sungdanan siyang litra? Ngalan. Sinungdanan siyang ngalan ba? Liter. B. Ah! Grabe liter B. Iskitan gyud ka to. Okay. Unya unsa man? Neng, pila ka long neck imong nahurot atong nasakitan ka? Wala ko ginom. Pero star bread, kahurot kag star bread. Pagkabok. Upat ka bok. Unya gikas giutang. Hindi kasi. Pero katong gibulagan ka, wala ka kauna naghikog. Wala ra kay napamadagan. Daghang bahay sa kalibutan no. Dagan. Agyo pagpakawalas paglaom. Yo kena dagan mo sila. Ang pisi maputol ra na. Ano yun? Unya ning og mobalik siya nimo, dawaton pa nimo siya? Dili. Di na? Dili. Di na gyud? Dili kay naano man ako. Ana na kay bag-oron? Ngay! Yo. Di na nimo siya dawaton og balik gyud? Dili. Kanang sa imong yung tinor nga kasing-kasing pila ka porsyento imong gugma niya? Ka 50%, 70%, 100%. Ay 100. 100% imong gugma. Pagkadakuha sa ato pag dawaton kitong balik. Dili nga nang di mo dawaton. Dili ka wala mo siya. Kay wala man balik, pero mo balik dawaton gyud. Dili japon. Yung mahal-mahal. Dili gyud? Di ko muto. Dili. Bisan pag mo hayang sa mga tabangan di gyud. Bisan pag mudo pa. Bisan pag mudo pa. Oh. Dili. Na naman kay lain. Parte.